jednom kad osjetiš taj neki drive, tu želju da radiš za sebe, da te to nikad ne napusti. Vrlo je teško na današnjem tržištu u samoj ponudi pivotirati, biti toliko inovativan. Ono što zapravo moraš razmišljati je koja je neka tvoja osobna priča, iskustvo, metodologija, nešto po čemu se ti zapravo možeš istaknuti. Mislim da ako pogledamo naše tržište možemo apsolutno u svakoj niši pronaći primjere iznimno uspješnih brendova koji su primjer svjetski, a naše, ali ono što je većini njih zapravo zajedničko je da su od samog početka tražili taj neki način po čemu će odskočiti od tog prosjeka i kad se kaže da ako želiš biti u 5% najbolji, da ne radiš ono što 95% drugih radi. Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Iza zastora. Ako niste do sad, zapratite nas na YouTube kanalu i drugim podcast platformama. Podcast izlazi u sklopu portala Mali Veliki, tako da nas na društvenim mrežama možete naći pod tim nadimkom mali-veliki.eu. Danas je s nama Katja Grubiša. Katja, dobro nam došla. Hvala ti puno, Dinko. Baš mi je veliko zadovoljstvo i čast da mogu gostovati na podcastu i portalu koji sama jako volim i pratim. Dobrodošla. Katja je iskusna marketingašica, ako to tako mogu reći. Početak svoje karijere provela je u većoj organizaciji učeći od iskusnijih, da bi sada ona bila ta koja svoje znanje dijeli s drugima. Katja, ispričaj nam malo više o poslu koji radiš danas. Da, odličan uvod, hvala ti. Ja zapravo danas radim sa, na jednoj strani, malim poduzetnicima koji žele unatoč tome što možda imaju ograničeni budžet ili resurse, svojem biznisu izgraditi kao ja volim to reći neodoljivom brendu. Znači, unatoč tome što imaju neke neograničene resurse, žele od početka postavljati prave temelje za rast. Tako da sa njima radim kroz svoje iskustvo rada sa milijunskim brendovima, pretočenog u neke odmah primjenjive strategije za male poduzetnike. A na drugoj strani imam i neke veće klijente za koje radim više u ulozi vanjskog konzultanta, ajmo reći. Ok, puno toga, puno različitih smjerova. Što je super, to je super. Kako to da si se odlučila započeti raditi nešto svoje? Kako je izgledao taj neki prijelaz iz velike organizacije, rada za druge, kako si došla na ovaj dio? Da, mislim da je tu važno zapravo da ti napravim i malo one pozadinske priče kako sam zapravo dobila taj prvi posao u velikoj korporaciji Equa. Vjerujem da pogotovo možda ženska populacija koja nas sluša zna o čemu je riječ. Tu su one bočice za vodu i šalice koje već rekla bi iskaču iz paštete, pogotovo na društvenim mrežama. Ja sam se kod njih zaposlila još pred kraj studentskih dana u Ljubljani. I ono što me je dovelo do toga je jedna vještina koju isto mislim da je važna za istaknuti jer će biti relevantna brojnim poduzetnicima, a to je proaktivnost. Oni zapravo nisu nikoga tražili, nisu zapošljavali tad, ali sam ja imala veliku želju raditi baš za taj brand jer jednostavno u Sloveniji su oni istaknuti kao primjer dobre prakse, općenito je to nekakav tip proizvoda i marketinga koji je meni bio jako blizak. Moji kolege su htjeli raditi za Argetu, Lidl, ogromne korporacije, što su apsolutno izvrsni, vjerujem, poslodavci, ali s tog nekog vidika samih proizvoda, estetike, društvenih mreža, meni se jako sviđala Equa i ja sam ih osobno kontaktirala, doslovce sam danima tražila e-mail od odgovarajuće baš od same vlasnice, odnosno vođe marketinga i kontaktirala sam ih proaktivno kroz svoj CV, niko te to nije tražio, CV i motivacijsko pismo u kojem sam izrazila nekakvu želju da im ponudim svoje vještine koje su tada bile vrlo oskudne koje imam. I doslovce tipa radit ću u skladištu ako treba, samo bih htjela biti okružena tim ljudima i tim brendom. Jednostavno, jako puno toga se poklopilo i zahvaljujući naravno i toj nekoj moje inicijativi, ja sam zaista dobila priliku za rad tamo. I ono što sam recimo vidjela od samog početka je da unatoč tome što je to jako velik brand, moj početni zadatak je bio da pozicioniramo brand na hrvatskom tržištu i to je bilo u vrijeme korone, spletom okolnosti moj prvi ili drugi radni dan je doslovce bio i prvi slučaj korone u Ljubljani.
i oni su tada jako aktivno se pozicionirali na stranim tržištima. Hrvatska nije bilo jedna od njih i kad sam se ja javila su onda tu uočili tu neku mogućnost. No ono što je zanimljivo da unatoč tome što su veliki brand, to je bio vrlo rizičan projekt, pogotovo u vrijeme korone i oni su zapravo morali njemu sa vrlo nekim oskudnim i budžetom i ograničenim iskustvima pristupiti, što mislim da je jako relevantno i za brojne male poduzetnike da upravo to misle da im je za ogroman uspjeh potreban i ogroman budžet. Tako da ja sam tada morala biti jako kreativna jer nisam imala neko ogromno iskustvo, osim što sam naravno učila od izvrsnih stručnjaka i tima koji je tamo. I jedino u što sam se zapravo pouzdala je neko moje poznavanje naravno tržišta, trendova i načina kako se zapravo tu možemo probiti. Tako da nakon što je to zapravo postoji jedan projekt koji je jako, jako zaživio, brand je postao izuzetno uspješan na hrvatskom tržištu. Ja sam zapravo postepeno kroz godine osjetila neku želju da to što sam napravila za njih zapravo počnem dijeliti i sa drugim brandovima. I u to vrijeme sam baš imala jednog, onako, ajmo reći, poslovnog mentora na slovenskom tržištu i on mi je rekao da jednom kad osjetiš taj neki drive, tu želju da radiš za sebe, da te to nikad ne napusti. Tako da to je naravno bilo isprepleteno sa nekim privatnim okolnostima gdje smo polako se počeli onako maštati o toj renovaciji nekretnine na Krku, odnosno od toga da više ne mogu fizički biti toliko vezana za Ljubljanu. Tako da kako onda jedno to drugo vodi, zapravo sam postepeno odlučila da je vrijeme dati otkaz i otići u tada za početak freelancing mode. Ali dobro, to nije tvoj prvi izlet u poduzetništvo, ajmo ga tako nazvati. I prije faksa praktički već bila poduzetnik. Da, to jako mi je slatko što to zoveš poduzetništvom, ali da, to je jedna ovako zgodna anegdota. Ja sam zapravo u tinejdžerskim danima gradila svoj brand, zvao se Katie Creative. Moja sestra je smislila taj naziv i uvijek je bila na to jako ponosna. Uglavnom bilo je riječ o brandu Handmade Nakita i znači to govorimo prije 12 godina, ja sam imala tipa 16-17 godina, čak i malo manje. I u to vrijeme handmade kultura, ja bih rekla, bila jako, jako snažna, ali više u kontekstu toga da nisu još postojale društvene mreže kao danas, tipa Instagram, Reelsi, ma kakvi. Većinom su to bili Facebook profili, ali u tom doslovce smislu tipa profiliraš Katja, Nakit, Krk, ne brendovi, nego baš na toj nekoj ajmo reći iz ovog što danas znam iz perspektive marketinga brenda na dosta amaterskoj razini. Tako da su ljudi većinom dijelili neke fotografije svojih proizvoda i onda se to cijena na upit prodavalo na Facebooku. I ja sam zapravo od početka, ne znajući da je to niti čime ću se baviti, niti da je to zapravo marketing, razmišljala da želim tome pristupiti na nekoj malo profesionalnoj razini, u smislu da iako nisam imala apsolutno nikakav budžet, moj budžet je bio džeparac koji sam dobivala tad od roditelja, htjela sam da odmah postoji nekakvo pakiranje, da postoji moj logotip, naljepnice, da imam što je moguće ljepše fotografije. I u to vrijeme nije bilo Temua na kojem bi ti naručio za 10 centi pakiranje, tako da sam ja stvarno jako puno vremena uložila u to da obilazim lokalne dućane, sajmove, što god mi je bilo dostupno, a to što je bilo dostupno je bilo ograničeno i naravno vrlo skupo, tako da mislim da je moj tadašnji biznis bio na rubu održivosti, sve što se zaradilo se reinvestiralo u kupovinu perlica. Tako da to je jedan aspekt po kojem sam odmah vidjela da se ja mogu istaknuti, a ono što je možda još bitnije je da sam isto tako vrlo brzo shvatila, i ovo je ono što i danas nam je jako bitno svim poduzetnicima koji ovo slušaju da razumiju, da se ti sa svojim proizvodom ili ponudom možeš do određene mjere istaknuti. Ali vrlo je teško na današnjem tržištu u samoj ponudi pivotirati, biti toliko inovativan. Ono što zapravo moraš razmišljati je koja je neka tvoja osobna priča, iskustvo, metodologija, nešto po čemu se ti zapravo možeš istaknuti. I na tom iznimno zasićenom tržištu nakita sam ja zaključila da zapravo ono što je zanimljivo meni je da sam ja tinejdžerica koja nakit radi na doslovce maltene prije škole, poslije škole, na velikom odmoru prodaje. I uz to da me neke tehnike izrade nakita koje sam ja koristila naučila baka, tako da smo mi to radile zajedno. I to je bila onda jedna priča koju sam ja pod navodnicima prodala online. Kažem, tad nije bio toliko popularan, na Instagramu sam tek počela objavljivati, čak i evo neko ko sluša, ako me prati, može poscrollat skroz dole po profilu pa će naći te fotografije. Ali tad su dosta
I tad su naravno kao i danas bili popularni mediji, tako da sam ja sa tom pričom pristupila do brojnih medija tipa čak Ljepota i zdravlje, Jutarnji, mislim da je Novi list u Rijeci i brojni neki lokalni mediji, možda neki mediji koji su više vezani za srednjoškolce. I ja sam im dostavila tu priču ne ono Katie Creative brand nakita, nego o Kati srednjoškolki koja svoj nakit izrađuje sa bakom. I ta priča je jako lijepo zaživjela, baš imam ono doma isječke iz novina koji su ono doslovce tog naslova, gdje sam zapravo prvi put vidjela koliko je snažna ta moć storytellinga, zapravo izgradnja priče oko svog brenda i toga da se pokušaš istaknut sa nečim većim od samog proizvoda. Znači, meni je fascinantno da si ti već u srednjoj školi imala taj, s jedne strane ovaj dio estetike, znači ok, znamo i product packaging i kako izgledaju vizuali i sve te neke stvari, ali onda i taj dio svjesnosti o PR-u i važnosti i kako to upakirati, što je ono, poduzetnik u srednjoj školi, to je fakat već, pogotovo u tim vremenima koja nisu, ne mogu sad reći, nisu ista ko danas, jer mislim da čak prije 5 godina, a kamoli više od 5 godina, mislim da je svijest ljudi o prodaji i poduzetništvu u Hrvatskoj bila puno niža nego danas. I onda doživjeti taj oblik poduzetništva u srednjoj školi već mi je stvarno mi fascinantno to. Pa da, jako puno toga me naučio taj period i stvarno tek sad, kad sam se ja nekako osvrtala kroz te moje priče iz tog perioda, sam skužila da zaista te neke stvari koje su toliko utkane u samu srž marketinga, to je ono što definitivno ja primjenjujem i danas sa svojim klijentima, neovisno zapravo na kojoj su razini. Da, neka te stvari jednostavno imaš u sebi, kasnije sa obrazovanjem stekneš nazive za sve to što si prije radio. Meni je tu najfascinantnija stvar kad ljudi koji rade prodaju i uče druge u prodaji, onda dođu na plac kod nekakve kumice ili negdje i shvate da ti ljudi koji su prodavači na placu koriste praktički sve te tehnike, samo ih možda ne znaju nazvat pravim imenom, ali ih sve koriste jer su prirodne i tim ljudima je prodaja prirodna. Tako i ovdje tebi nekako marketing je došao prirodno, pa onda kasnije i sva edukacija na to. Dobro, par godina forward. Da, fast forward. Napokon otvaraš svoje nešto poduzetničko, svoj novi biznis. Kako to izgleda? Kako izgleda ovaj tvoj prvi oblik poslovanja, ajmo ga tako nazvati? Da, prvi oblik poslovanja je bio još dok sam bila zaposlena. Otvorila sam svoj part-time obrt i vodila sam se tom logikom da želim pronaći klijente kojima zapravo mogu freelance nuditi usluge koje sam radila i u Ekvi, naravno ne konkurentnim firmama. I ono što je tu zapravo mislim da važno istaknuti, da ja nisam tad imala kristalno jasnu viziju gdje želim doći za 2 godine što je danas ili za 5 godina, ali imala sam u startu tu neku jasnoću da nije vođenje marketinških kanala, u smislu, ne znam, vođenje društvenih mreža, nešto što ja želim raditi narednih 5 godina. Zapravo sam dosta jasno znala da se dugoročno želim profilirati kao mentor, edukator i to svoje iskustvo rada s velikim brendovima pretočiti u strategije za male poduzetnike, ali sam isto tako i znala koji su neki logični idući koraci koji će mi najlakše doći da dođem do tog puta, čak i ako izgleda kao nekakav pod navodnicima detour. Tako da sam ja zapravo prvo tražila klijente za freelancing, nisam išla u nekom očekivanom smjeru da bih se počela brendirati odmah online, dakle u tom periodu nisam ništa o svom poslu dijelila javno, nego sam klijente tražila tako da sam ih direktno kontaktirala, doslovce brendove za koje sam htjela raditi i putem nekih osobnih preporuka. I bilo mi važno da zapravo pokušam sklopiti što je više tih nekih suradnji koji su nekoj domeni, ajmo reći, veličine Ekve, naravno nešto manjih, jer sam znala da će mi to dati ogromnu kredibilnost ako sam ja radila hands-on na tim projektima i za kasnije neke buduće poduzetnike koje ću ja mentorirati. Tako da je to većinom izgledalo u tim prvim danima tako da sam kontaktirala ogroman broj brendova i dobivala ogroman broj niti ne odbijenica, nego ono kad ti nitko ne odgovori, što je još gore. Puno odbijenica i jedno prvo da, koje je zapravo bilo presudno, jer mislim da taj prvi klijent koji ti da svoje povjerenje, do jedan klijent s kojim i dalje surađujem, je zapravo nešto što ćeš uvijek pamtiti i što ti je najveća potvrda da zapravo ovo što radiš ima smisla. Tako bi to rekla. Dobro, to su ti prvi angažmani su onda više ovaj dio što si rekla i za Eku, znači social media nekakav. Da.
Da, definitivno. Ja sam tad, zahvaljujući radu za brand kao što je Ekva, ti dobiješ ogromno iskustvo u svim mogućim nekim aspektima, društvenim mreže, email marketing, influenceri. Ono što je još bilo zanimljivo za mene je da sam bila dosta interesantna za rad brendovima koji su slovenski brendovi, a žele ustupiti na hrvatsko tržište, jer je to bio taj moj case study sa Ekvom. Tako da sam se i tu onda nekako kroz te prve klijente, većinom su to bili takvi angažmani, i u nekom trenutku je postalo jasno da će ili to ići u smjeru razvoja agencije ili ću morat nešto prelomiti. Tako da ja sam zapravo od početka znala da ne želim da to bude agencija, i na jednoj točki kad je jednostavno došlo do toga da ima previše klijenata da bih ja to radila sama, sam odlučila da je vrijeme da zapravo počnem graditi svoj osobni brand online i počnem prioritizirati ono što mi je tad prije 2 godine bio neki udaljeni san. I zapravo kako ćemo i pričati dalje o strategiji, to je uvijek neka logika kojom se ja vodim, da imamo nekakav dugoročni cilj i onda reverse engineering, kako ćemo do njega doći. Tako da na jednoj točki sam prioritizirala zapravo to da se počnem pojavljivati online. Postepeno sam otkazivala neke suradnje koje više nisu bile u skladu sa time i počela nuditi ono što zapravo radim danas. Top. Ajde sad kratko. Što radiš danas? Kad smo već stvorili tu temu, da čujemo kako izgleda, znači, ta evolucija od izrade nakita do rada za druge, do ovog nekakvog više agencijskog smjera koji, kako si rekla, nije ti bio nešto što je cilj, i sad danas kako to izgleda? Danas zapravo radim sa malim poduzetnicima kroz mentorske programe. Moj mentorski program se zove Neodoljivi brand i edukacije koje su onako nekoliko puta godišnje, a ono što isto posebno volim je i dijeljenje besplatne vrijednosti, tako da jako često imam i neke besplatne webinare, jer stvarno vjerujem u to da dajemo bez zadrške. Znači da volim se voditi time da ne kalkuliram u davanju besplatne vrijednosti, pogotovo kad si na nekom, možda za one koji nas slušaju, koji su tek na nekim počecima, vjerujem da je ovaj dio izgradnje zajednice i onako zaista davanje vrijednosti zbog toga što želiš dati, a ne prodat, iznimno važno. Tako da danas su to neki od naravno besplatnog sadržaja do nekih plaćenih ponuda, na što se fokusiram. Još uvijek imam nekoliko klijenata koji su meni osobno presudni i važni, za koje ja vodim određeni dio marketinga ili sam više u ulozi nekog vanjskog konzultanta. Sviđa mi se, ovo je onaj Gary Vee style, jab, 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 right hook. Puno više daješ, onda nakon toga iz toga izađe prava vrijednost i za tebe, ne samo i za klijente. Cool. Kad smo kod ovih tvojih planova, nakratko smo te uhvatili i na eventu i imamo negdje tvoj video oko tvojih planova za 2026. Kad se malo odmakneš opet od ovoga gdje si sada, gdje vidiš svoj brand u 2026. A naravno, čisto da te ne prekidam, gdje vidiš i nekako generalno to poduzetništvo i taj cijeli marketing koji dolazi sa ovaj dio tvog posla gdje ti pomažeš ljudima s njihovim poslom, gdje to vidiš u 2026. Pa ovako, čak ću se prvo dotaknuti ovog drugog, jer mislim da je u 2026. zapravo da je to ona godina u kojoj ćemo napokon morat prestati pod navodnicima sjediti na 5 stolica i odlučiti što je ono po čemu ćemo se mi istaknuti i odskočiti od prosjeka. Ja nekako mislim da trenutno na tržištu zaista vlada uvjerenje da je tržište prezasićeno, ali ja zaista mislim da nije prezasićeno jasno, kvalitetno pozicioniranim brendovima, nego je prezasićeno prosjekom. I to je nešto što stvarno mislim da ako pogledamo naše tržište možemo apsolutno u svakoj niši pronaći primjere iznimno uspješnih brendova koji su primjer svjetski, a naše, ali ono što je većini njih zapravo zajedničko je da su od samog početka tražili taj neki način po čemu će odskočiti od tog prosjeka, i kad se kaže da ako želiš biti u 5% najbolji, da ne radiš ono što 95% drugih radi. Tako da čak i ako pogledam sebe, recimo isto sam baš u pripremama za jedan nadolazeći webinar
radila analizu svoje komunikacije i meni je postalo vrlo očito da recimo sve što smo mi sad prošli kroz ovaj uvod, kako je izgledalo moje iskustvo od samih početaka do danas, da ja to zapravo u prvih godinu dana ovog osobnog brendiranja uopće nisam jasno isticala. Znači, odjednom je postalo kristalno jasno da to nije bilo vidljivo kroz moj sadržaj i u trenutku kad sam kreirala one strateške objave i newslettere, ne bi htjela da se isključivo samo o Instagramu razgovaramo. U trenutku kad sam počela taj svoj sadržaj, odnosno kroz sadržaj se strateški pozicionirati, rezultati su bili potpuno drugačiji. Tako da zato mogu iz svog iskustva i rada s klijentima reći da je definitivno došlo vrijeme da razmislimo na koji način to želimo napraviti i naravno mislim da to da odskočiš od prosjeka je nešto što, kako bi kad nije neko izmišljanje tople vode, ali rekla bi da je stvarno problem što se jako puno poduzetnika zadržava u tom nekom, ja to volim reći, skrivanju iza trećeg lica, korporativnom tonu. Naravno, uvijek ovisi u kojoj si niši, čime se baviš, moramo se tu malo do neke mjere i karikiramo, ali definitivno je prošlo vrijeme nekih pod navodnicima dosadnih Canva grafika, ne da se sad uzmemo za to kao nećemo više raditi Canva grafike, ne to, naravno da ih radim i ja, ali to nekako skrivanje i onako pod navodnicima korporativno komuniciranje ako nisi korporacija i općenito razmišljanje o marketingu kao u marketing ću uložiti kad narastem vjerujem da je to nešto što zapravo većinu drži u tom nekom prosjeku. Tako da iz toga se zapravo stvara jedan onako začarani krug, ja bih rekla. Sviđa mi se ovo, recimo to tako, neutapanje u masi. I jako mi je lijepo ovo što si posložila, to je da ne možeš biti top 5 ako i dalje naradiš ono što bottom 95 radi. Jako mi je to dobro. Tržište jest zasićeno, ali baš to zasićeno prosjekom, kako si i rekla. Tako da uvijek vjerujem da se ljudi mogu istaknuti, pogotovo kod nas 5% više truda, 5% više nečega razmišljanja o samom egzekuciji može napraviti jako veliku razliku. Da, recimo ono što ja isto jako često vidim da mi klijenti govore da, znači u smislu ja znam da sam dobar u onome što radim jer vidim to uživo s klijentima, ali ne mogu to online prenijeti. I onda ja volim im reći da zamisle tu online interakciju kao što je ona uživo. Recimo kad nekog upoznamo, vjerojatno ćemo se s njima rukovati, ne znam, možda ćemo ih zagrliti ako je to takav odnos, nasmiješit ćemo se, daćemo neku našu karizmu, energiju, postavljat ćemo im pitanja, htjet ćemo ih upoznati i zapravo ta online interakcija u velikoj mjeri može zapravo dočarati i ono kako zapravo komuniciramo uživo. Tako da to je nešto što je po meni jako bitno i ako imaš tu neku perspektivu će ti možda stvarno i pomoći da se izdvojiš. I još kratko na ovo što si rekao da se ako radimo ako smo 5% bolji, upravo to recimo vrlo često mislimo da su marketinške strategije rezervirane za one koji imaju milijunske budžete, a zapravo sam ja zaista već nebrojeno puta vidjela na našem tržištu primjere malih brendova koji će svejedno biti istaknuti od strane nekog velikog medija ili velikog influencera, ili će se možda, ili su prepoznatljivi po svojim jako zanimljivim drugačijim vizualima, a ispašće da su tu suradnju dogovorili sa nekim fotografom ili ne znam, art direktorom koji je tek na početku i gradi svoj portfolio. Mislim, postoji puno načina kako možemo biti dovitljivi, kako se možemo zapravo snaći i zaista svim tim potezima malo po malo možemo napraviti značajnu razliku. Dobro. Reci mi sad samo za tvoju ovu sljedeću godinu, odnosno sad već smo duboko praktički u godini, vrijeme nam leti. Neke stvari koje ćeš ti primijeniti ove godine, taktički, vezane uz marketing, na šta ćeš se ti fokusirati? Definitivno, pošto smo se onako dotakli Instagrama i mislim da većina poduzetnika koristi taj kanal, rekla bih da je jako očito da se polako odmičemo od onih ultra kratkih formata sadržaja u smislu B-roll, kadar i nekakav hook. Naravno i dalje će i taj dio sadržaja biti relevantan, ali pogotovo ako pratimo što se dešava na stranom tržištu, postoje jako popularni i nešto dulji formati sadržaja koji su snimljeni u, nemam bolju riječ pa ću reći cinematičnom obliku, u smislu nekakve malo više produkcije. Možda je to snimljeno doslovce u, ne znam, ajmo reći najnovijem iPhoneu u cinematic modu ili smo možda investirali u neku bolju kameru.
i po nekom vrlo konkretnom storytelling pristupu koji je jako danas aktualan i bitan u marketingu, zapravo možemo vrlo brzo odskočiti od ostatka sadržaja u našoj niši. Tako da recimo ako je netko ko ovo sluša aktivno kreira sadržaj, zaista bi mu preporučila da pokuša razmišljati u tom smjeru. Vidim da to možeš napraviti na dva načina. Ili ćeš taj dio outsourcat pa ćeš možda uzeti nekog ko će ti, i ponovo ne moraš raditi 3 takva videa mjesečno, možda će ti napraviti par takvih videa mjesečno, ili ćeš tu vještinu razvijati sam. Osobno mislim da je najbolji pristup da napraviš neki hibrid toga, da to bude zapravo dugoročno održivo. Ali definitivno ono što se čisto tiče neke praktične strategije i nečega što se jako dobro nadovezuje na ovo kako odskočiti na tržištu, mislim da je ovo nešto će biti jako važno i zapravo uvijek ako se vodimo i nekim trendovima koji se dešavaju pogotovo na američkom tržištu i primjerimo ih sad, bit ćemo definitivno korak ispred našeg tržišta jer imamo tu tendenciju kasniti za time. A s druge strane bi rekla da postoji i neko uvjerenje da su određeni strateški pristupi kad kažemo automatizacije, prodajni ljevak, da to se zvuči nešto jako, jako komplicirano i jako rezervirano za one velike igrače. A ja zapravo na ovome jako aktivno radim sa svojim klijentima i definitivno to primjenjujem i u svojem biznisu, gdje postoje neke vrlo konkretne, a puno jednostavnije nego što mi mislimo, automatizacije, počevši od one najjednostavnije da postoji nekakav besplatni priručnik i email automatizacija koja vodi do idućeg koraka prodajnog ljevka, prodajnog putovanja. I to je ono što mislim da tipa ako ove godine recimo još uvijek nemaš napravljeno, da se definitivno posvetiš i tim automatizacijama u pozadini, jer je to nešto što dugoročno poslovanje definitivno čini održivijim. Super. Kad si mi već otvorila ovu temu velikih korporacija i šta možemo, što misliš da možemo primijeniti mi, mali, od toga što vidimo šta rade veliki? Super mi je ova stvar da kaskamo, da ono, kad gledamo šta rade veliki u Americi, sigurno kasnimo par godina i to je ogromna prilika. Što od toga nekako možemo, što Ivana sa svojom frizerskim salonom ili nekim drugim obrtom može primijeniti u svom svakodnevnom poslovanju? Rekla bi da je jako, jako važno da odnosno da će nam biti jako puno lakše ako se u svojem poslovanju usredotočimo na jedan proizvod ili uslugu po kojoj želimo biti prepoznatljivi. Da iz njih napravimo hero proizvod. Recimo, ja ću uzeti za primjer Gaia Naturel, znači to je brand suplemenata, ali njihov najpoznatiji proizvod je Collagen Shot i zapravo možemo čak reći da izjednačavamo to ime brenda sa tim proizvodom. I unatoč tome što oni imaju liniju prirodne kozmetike i niz drugih suplemenata, u marketingu se zapravo fokusiramo gotovo prvenstveno na taj proizvod, a ostali proizvodi su onako potporni glumci na pozornici. Ili recimo kod Ekve, to je boca za vodu. Znači, puno će ti biti jednostavnije izgraditi neku prepoznatljivost na tržištu ako izabereš jedan proizvod i ako izabereš jedan kanal putem kojeg ćeš tu svoju prepoznatljivost i tu svoju priču graditi. Tako da kod velikih brendova je to zapravo jako očito da su masteri na jednoj platformi koji su zaista savršeno koji su zaista usavršili. Tako da to je nešto što mislim da nam možda može pomoći malo suziti na što se fokusirati u ovoj godini. Isto tako bi rekla da je nemoguće da ignoriramo da se na tržištu pojavlja i naravno ogromna revolucija sa umjetnom inteligencijom. I rekla bi da znam da si ti si definitivno puno bolje tehnološki potkovan od mene, pa bi rekla da u ovom aspektu optimizacije poslovanja je nužno da apsolutno počnemo implementirati umjetnu inteligenciju na razne načine. I ja bi se više osvrnula na ovu perspektivu marketinga, gdje mislim da smo u polovici prošle godine, u zadnjoj polovici, vidjeli da odjednom i na društvenim mrežama, pogotovo ako pratimo strane brendove, se jako počinje implementirati umjetna inteligencija. To su oni neki vizuali koji onako izgledaju futuristički, videi gdje više ne znamo što je stvarno, što nije. I u jednom trenu je izgledalo kao da je to možda nešto što će sad zaista i zavlada društvenim mrežama. Meni se nekako čini da to baš neće biti tako, jer ono što se zapravo desilo kada smo započeli 2026. da je odjednom bio trend na društvenim mrežama da je 2026. nova 2016. i da se zapravo vraćamo tim malo onako nostalgičnim analognim momentima. I da koliko god je riječ autentičnost apsolutno izlizana, nemam bolju od nje, zapravo ispada da se korisnici
nekako upiru tome što se zapravo dešava na tržištu i jako žude za tim stvarnim kontaktom, prisnošću, jednostavno komunikacijom i da im je zapravo dosta toga da više ne znaju što je stvarno, što nije. Tako da što se tiče te umjetne inteligencije u marketingu, mislim da za neke tematske kampanje, možda neke, ako imaš neki proizvod koji lansiraš kao nekakav teasing element, da može biti jako zgodno ići u ovom smjeru, ponekad iskoristiti umjetnu inteligenciju za takve neke inspirativne, ajmo reći, videe. Mislim, pratim zaista profile koji to sjajno rade, ali u nekoj generalnoj komunikaciji bi rekla da ljudima zapravo nedostaje baš te ljudske komponente. Sviđa mi se to. Vjerujem vjerujem, mislim, to je moj isto nekakav stav, da će nam faliti toga u svijetu u kojem AI kreira, mogu reći, masovan sadržaj, gdje količina jednostavno sadržaja koju on može producirati jednostavno rezultira tim da ćemo početi tražiti sadržaj koji je upravo to što si rekla, autentičan, odnosno nekako izvorno napravljen sa što manje, ne nužno da nam AI neće biti taj koji će ga finalno završiti, ali Da. neće biti u potpunosti AI kreirana i priča i sadržaj i tehnika i sve, gdje je osoba iza toga imala upit koji kaže daj mi 3% za društvene mreže, evo ti moj link na moj web i ti od toga sve sad napravi. Da. Mislim da će to spadat pod onaj prosjek, a da će se oni isticati upravo oni koji kaže ok, ajmo koristiti alate pametno, ali ne u potpunosti da preuzmu naš biznis. Da, definitivno ne bi na današnjem tržištu nikad podcjenjivala korisnike i kupce i njihovu moć procjenjivanja, educiranja, kako se kaže, to make educated decision. Znači ne bih nikad zaista potrošače na današnjem tržištu definitivno ne bih podcjenjivala. Tako da mislim da je to baš važno to što si istaknuo. Super. Kako ti radiš sa svojima na strategiji? To smo se dotaknuli već kroz Da. par odgovora. Kako izgleda Da. taj proces? Pričamo cijelo vrijeme o marketingu, o strategiji, o tome da ćemo odlučiti gdje idemo, pa ćemo onda doći reverse engineerat, kako si rekla. Kako sad to izgleda kad ti sjedneš s nekim, ajmo raditi? Ja mislim da zapravo jako puno ljudi možda koji ovo slušaju uopće ne znaju ni šta je, nije im sasvim jasno ni šta je marketing, ni šta je strategija. Nedavno sam na storiju pitala u smislu kad bi ti mogla pomoći jednom stvari u marketingu, što bi to bilo? I onda mi jedna klijentica odgovorila kao, Katja, mislim da ljudi ne znaju od kuda da počnu jer zapravo ne znaju što je, što je uopće marketing. Tako da, a kamoli strategija, i jako često vlada ta zabluda da je strategija nešto što će ubiti neku tvoju kreativnost, što će te jako ograničiti. Tako da ono kako ja vidim marketinšku strategiju je poput GPS-a za tvoj biznis. Znači bez njega vidiš cestu, ali nemaš smjer i to je kao da voziš, a vrludaš, skrećeš, pitaš prolaznike za put i to ti je kad se osvrčeš preko ramena i gledaš šta radi konkurencija. Tako da meni je najbolji nekako feedback bio kad mi je jedna klijentica rekla da je njoj napokon sjelo što je strategija, kad sam joj ja objasnila da je kroz strateški pristup sve što mi radimo je stvaramo plodno tlo za uspjeh. Znači omogućavamo sebi da si pripremimo teren za što veći uspjeh u trenutku kad recimo lansiramo novu ponudu, proizvod, što god to bilo. U praksi to znači da ako si recimo odredio da svoj proizvod lansiraš za mjesec dana, idealno bi to bilo da ćeš možda lansirati za 2-3 mjeseca, onda ćeš razmišljati unazad i ostaviti dovoljno vremena za predlansiranje, pa ćemo ti ja razgovarati o tome kako će to predlansiranje izgledati, kako ćeš zagrijati svoju zajednicu, koje ćeš možda neke besplatne aktivnosti u tom periodu raditi, kako ćeš pripremiti email zajednicu za lansiranje koje radi. Uvijek je neka logika da prije lansiranja želimo da email zajednica naraste. Ako je to prostor, ako je to nekakav proizvod ili ponuda koji se dešavaju u fizičkom prostoru, a ne online, naravno ponovo razmišljamo svejedno kako ti to možeš u svojim okolnostima postići. Tako da ono što se zapravo jako često dešava je da si jednostavno puštamo premalo vremena i ne razmišljamo o tim nekim strateškim predkoracima koji nam zapravo mogu pomoći da u trenutku kada mi poduzmemo akciju ona sleti na plodno tlo. I još nešto što je tu bitno je da jako puno poduzetnika se bori s time da su nedosljedni u svojem pojavljivanju online, a ja sam stvarno nekako uvjerena da nije problem da
ti imaš, da nije tvoj problem da ti nedostaje discipline, što jako često ljudi misle, nego ti zapravo nedostaje neka dugoročna vizija. Jer ako ti ne znaš kakav ti je okviran godišnji marketinški plan, koje su neke okolnosti tvojeg poslovanja, recimo sezonalnost ili ne znam, imaš pekaru, sad su krafne aktualne. Znači ako ne uzimaš sve te neke stvari u obzir, ti ne možeš biti dosljedan jer ne možeš znati što da napraviš danas ako ne znaš gdje želiš biti barem za mjesec, 3 mjeseca, 6 mjeseci. Tako da jednom kad ti imaš tu jasnu viziju gdje želiš sa svojim brendom doći, puno ti je jasnije koja je alternativa tom nepojavljivanju. Znači propuštene prilike, manja prodaja, manja prepoznatljivost i tako dalje. Da napravim samo malu distinkciju. Koliko onda radiš s njima na toj nekakvoj poslovnoj strategiji, koliko često i koliko moraš u stvari vremena provesti radeći na ovom dijelu poslovne strategije, a koliko ste u stvari fokusirani onda na taj drugi dio, jer marketing najčešće dolazi kao nastavak poslovne strategije. Jednom kad znamo koliko i čega, onda lakše znamo i kako. Znaš kako, ja bih rekla da sa manjim poduzetnicima na našem tržištu je to dosta isprepleteno. Pa onda smo mi koji radimo ovaj posao, iz moje perspektive kao marketinška stručnjakinja, svejedno zapravo nekako neizbježno savjetuješ ljude i u ovom drugom predkoraku, ajmo reći, samog poslovanja. Ja sa svojim klijentima zapravo jako aktivno radim i na samom odabiru ponuda, proizvoda i tih nekih predkoraka marketingu, zato što ako se marketinga uhvatimo na pravi način, ako ga razumijemo kao da to nije neko uvaljivanje ili prodaja, uvaljivanje ili prodaja bez razloga, kad ti neko puca na vrata, a ti ga uopće nisi pozvao, nego kad to razumiješ, kad marketing razumiješ kao način kako da ljudima koji imaju određeni problem, ti svoj proizvod ponudiš kao idealno rješenje, kao idealan sljedeći korak. I to nije manipulacija niti laž, nego to dvoje se zaista mora poklopiti da bi to funkcioniralo. I kad na taj način percipiraš marketing, onda razumiješ i da ga ti zapravo moraš utkat i u onaj predkorak samog kreiranja ponude, proizvoda, usluge. Tako da zbog toga je to sve skupa dosta isprepleteno, ali mi u praksi zapravo jako radimo na tom nekom prvom koraku i daljem korisničkom putovanju, znači kako zapravo se kupac kreće po svim dodirnim točkama sa našim brendom i kako ga na svakoj od tih točaka mi zapravo možemo oduševiti, kako mu možemo ponuditi nešto što odskače od konkurencije. Ima li to smisla? Ima. Što ti zvuči kao nekakav najveći aha moment koji si dobila od klijenata? Ok, spomenula si ovu klijenticu koja je sad napokon razumjela strategiju. Imaš neki aha moment kad im sjedne važnost planiranja unaprijed, kad im, nakon što sjedneš s njima, je li ima nekakav aha moment, to je marketing kao? Pa, ja bih ti rekla iskreno da onda kad počnu vidjeti rezultate toga. Jako puno neke motivacije i daljnje dosljednosti zapravo mi uzimamo iz rezultata koje vidimo kroz ono što primjenjujemo. I stvarno je potpuno će se drugačije stvari odigrat ako ti samo danas opališ sliku na Instagram, novi proizvod, new collection, ili ako smo prije toga mjesec dana zagrijavali zajednicu, tizali, možda smo ih uključili u odabir, ako je to sad neki fizički proizvod, u odabir novih materijala, možda smo imali nekakvu zatvorenu ekskluzivnu grupu u kojoj smo slali tizere tog novog proizvoda. Znači potpuno drugačije će se stvari odigrati i vrlo često kad onda počnu primjenjivati te korake i vide taj rezultat, onda im zapravo i klikne da to što radimo ima nekog smisla. Sviđa mi se ovaj rezultatski orijentirani, cijelo vrijeme borim se sa engleskim nazivima, rezultatski orijentirani pristup. Dobro je dok ti ne počnem na slovenskom govoriti, jer moji početci su bili u Sloveniji. To je nezgodno. Imaš 3 jezika praktički s kojima barataš, pogotovo kad su ti klijenti više jezični, onda zna biti izazov. Na kraju imam jedno pitanje. Luku sam u prošloj epizodi pitao bez čega on ne bi kretao, odnosno on je rekao da ne bi kretao u biznis bez da zna što prodaje i bez da zna postoji li tržište za to. Što je nekako odgovor za koji ti misliš da niko ne bi trebao krenuti u biznis, ili ako je već krenuo, na koje pitanje mora znati odgovor prije nego što to zaista funkcionira?
Ja bih rekla da osim ako si tipa građevinar ili stolar čije su usluge toliko tražene na našem tržištu da doslovce bez apsolutno ikakvog marketinga ćeš biti bukiran narednih 5 godina, bih rekla da osim ako je tako, da se ne bih vodila mišlju da će se moj proizvod ili usluga sami od sebe prodavati. I nekakav predkorak tome, odnosno pitanje na koje mislim da svatko zapravo mora imati odgovor, je da se stvarno zapitaš što je nekakva jedna stvar, metodologija, iskustvo koju ti radiš drugačije od ostalih, što je ono što recimo nikakva tvoja konkurencija ne može kopirati. I onda bi si dala drugo pitanje, koliko, ako je to neka x vrijednost, koliko često i dovoljno jasno ju ti trenutno komuniciraš. Jer vrlo često, to je ono što sam ja na početku rekla, vrlo često zapravo nekom kratkom analizom možemo shvatiti da se nigdje na našem Instagram profilu ili web stranici ili ne znam, email marketingu ili što god ne prezentira to što smo mi rekli da je ono što će nas istaknuti i onda nam se to odjednom jako, jako dobro iskristalizira. I još jedna stvar koja se zapravo na to i dobro nadovezuje, da bi se pitala, ne moraš ti, nije to ono tipično, znaš koja su ti ono vizija i misija, to mislim da niko nikad nije taj dokument pogledao gdje mu piše vizija i misija, niti to mali poduzetnici rade, ali mislim da moraš imati neku jasnoću gdje želiš biti za barem 6 mjeseci ili barem za godinu dana i istovremeno se pitati što si spreman poduzet, napraviti da bi se taj cilj i ostvario. I to je ono što sam prvo rekla, da se ne bih vodila tom idejom da će se moj proizvod ili usluga na današnjem tržištu kako je sami prodavat, nego bi se stvarno u startu zapitala što sam spremna napraviti da bi zapravo ostvarila taj svoj cilj. Iz tvog cijelog puta možda super poruka da to što vidiš da je smjer tvog biznisa u sljedećih godinu i dvije ne znači da će to biti smjer tvog biznisa u sljedećih 5 ili 10 godina i čini mi se da je nekako odobrenje za vrludanje jer biraš ono što ti je sad zanimljivo, ono što sad tržište traži, a dojam mi je da dosta često poduzetnici zapnu na tom koraku razmišljajući što će biti negdje za 5 ili 10 godina i definirajući svoju uslugu vrlo čvrsto i kruto unaprijed, bez da u stvari znaju što to tržište treba, jer ne znam, bar moj stav je da ne možemo znati šta će biti za 3 godine, jer AI nismo predvidjeli ovakvom obliku, a kamoli nešto što sad dolazi. Da, apsolutno. Neka mogućnost prilagodbe onome što se dešava na tržištu, a paralelno i reakcijama naše zajednice i nekim našim jednostavno potrebama, smjeru u kojem želimo ići je jako, jako bitna. Ja bih rekla da jednostavno, neovisno o tome što ti zaista ne možeš znati gdje želiš biti, možda nemaš tu jasnu viziju gdje ćeš biti za 5 godina, da pokušaš svojem poslovanju na kojoj god razini da je, bilo da si jučer počeo ili gradiš već 10 godina, da se pokušaš nekako kontinuirano pozivati u neki viši standard u smislu kako ono što danas radim, bilo da radiš u svojoj sobi nakit ko ja sa 15 godina ili imaš već neku zaista uspješnu i prepoznatljivu priču izgrađenu, da se pitaš kako kako se možeš, kako ono što danas radiš možeš mrvicu boljim napraviti sutra. Tako da to nekako uvjerenje, mislim da se jako često vodimo nekim uvjerenjem bolje ikako nego nikako i to je ono što se graniči i sa nekim perfekcionizmom u smislu da, apsolutno se slažem da je puno bitnije poduzeti akciju nego razmišljati 100 godina šta bi ja mogao i kako bi ja mogao, ali paralelno volim i sebe i svoje klijente pozivati u taj malo viši standard u smislu da niti predugo ne zapnemo u tom bolje ikako nego nikako, kao samo da nešto napravimo, samo da to ide, nego da stvarno gledamo na koji način zapravo se možemo kontinuirano isticati na tržištu. Jako je zanimljivo kako smo mi precrtali na našem marketu neke stvari izvana, taj bolje ikako nego nikako je možda poznatiji u ovom startup svijetu better done than perfect, Da. koji si je davno poster koji je stajao u uredima Facebooka, međutim on je označavao iteraciju u smislu bolje šipat sad pa ćemo popravljati kasnije.
To nije izlika da mi šipamo i ostanemo na toj istoj razini, nego samo ok, ajmo ne prokrastinirati dok to nije savršeno pa ćemo lansirati. Idemo sad krenut, nuditi svoje usluge, a onda ćemo cijelo vrijeme malo po malo gledati što još može bolje. Šta Da. možemo, jer to često dolazi upravo iz biznisa. Kroz poslovanje saznamo što može bolje. Da, i kroz nekakav feedback tvojih klijenata. I mislim da je to ono što si ti rekao prije, da jako često ljudi zapnu na jednoj točki, ustraju u nekoj ideji i možda više ne znaš kad to prelomiti. Tu zapravo, ako slušaš tu povratnu reakciju tvoje publike, oni će ti zapravo to dati. Odlično. Nemam više pitanja. Mislim da smo sad sve Mislim da ispucali. smo jako puno toga prošli i nadam se da će biti korisno i da će dati vrijednost onima koji slušaju. Slažem se. Marketing je dosta maglovita tema, Da. iako svugdje je prisutan, ali nije nešto što je tako lako distinkciju napraviti, reći ovo je marketing. Tako da super su mi ovi tvoji primjeri iz prakse. Cijeli tvoj biznis je meni super kao primjer, a kamoli onda još ovo sve ostalo što si radila s drugima. A ako bude dodatnih pitanja, vrlo rado ćemo te opet ugostiti. Vjerujem da ako ljudi imaju dodatna pitanja, mogu ih tipkati ispod videa na YouTube-u, na društvenim mrežama i bilo gdje, pa ili ćemo ih pokrivati u odgovorima ili kažem ćemo možda snimiti dodatnu epizodu sa nešto više informacija. Do tad nastavite nas pratiti na svim tim mrežama, nastavite komentirati, nastavite lajkat. Katja, hvala ti što si bila gošća. Hvala I, tebi puno i svima koji su nas slušali. I vidimo se uskoro u sljedećoj epizodi podcasta Iza zastora.